Hi guys, so naana punta diri karon sa akong video. So sa mga nag-subscribe, thank you kayo. Sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe na mo guys para maging updated mo sa akong mga video nga gina-upload. So karon naana punta another hisgutan or topic. Tapos nag-invite ko karon para na ako'y kasabay hisgot sa atong topic nga ako ang naisip para karon. So si Sir Nestor, welcome na to siya. Hi sir. Si Sir Nestor Claro Cabalquinco, yung pangalan guys. So from Manulife ni siya na ako kay prank prepare na mga question guys. So unta ma-address ni Sir, nag-prepare kog mga question, magbunot lang siya diri kung sa nga question ang iyang answeran. So sir, mag-start na. Tanda na sa So, yun. kaning vlog daw ni Jerwin, no, naan lang ni i-debunk, no, or naan lang ni i-address na misconception about life insurance. So I hope kaning vlog ni Jerwin karon will able to address, no, ang mga misconceptions nyo about life insurance, na ang life insurance daw ay para lang daw sa mga patay, kapag samtang buhi pa daw ka, dili pa daw ka maka-benefit, or scam ba daw ni siya, or kapag masakito na daw ka, di na daw masakito ka, di na daw kadawaton. So of all these questions, so I hope this vlog will able to address all your concerns, no, mga katanungan ninyo ay pwede namin sagutin hanggang sa makakaya lang talaga namin, no. And I hope you might, after watching this vlog, you might consider getting a life insurance with us, and or sa other companies as well. So para at least, no, if anything happens to you, you and your family will be secured, as much at the same time na kay available funds na gamiton nimo in the near future. So mao nang purpose sa life insurance. So sir, mag-start tagbunot sir. Magbunot ka diri number kung isa nga number mong mabunutan. So mo to tong basahon na question. Number 4. So basahon na to ang number 4 na question sir. Kaya rama ko sa mong cellphone. Unsa ang mas nindot, HMO or health insurance? Actually, wala may wala may comparison between HMO and a life insurance, or health insurance, no. Kay actually, they are the same bananas, no. Ang nindot lang sa HMO is when you are employed into a certain organization or company, ginatagaan ka og HMO or health mutual organization na na benefits. Kapag mo-hospitalize ka, mauni ang ginatanggal sa mauni ginabawas sa imuhang imuhang sweldo, or kapag hospitalize ka sa isa ka hospital, kapag magsakit ka on the onset, no, mauni ni siya ginatanggalan ni siya, no, and na benefit, no. So kunwari ang imong benefit is let us say siguro mga 50,000, ang naay mga bracket, no, usually ang HMO depende sa imuhang room, no, depende sa imuhang Depende po sa mga clinic or hospital na yes, accredited. clinic na hospital imong credited, even the doctors, no. Oo. Pero ang nindot po sa health insurance is this comes into sa health insurance naman, kapag insured ka, you are covered with other supplementary benefits, no, like enhanced critical illness, total disability waiver, and accidental death benefit kapag magkuha ka ng isang health insurance. So may add-on siya, no. Pero kapag sa HMO naman, very limited, no. Limited lang siya. Limited yung yung coverage niya. Pero kapag sa health insurance man, either it is variable life insurance or traditional insurance, you are covered whole life at the age of 100. So kapag sa HMO kasi limited lang. Limited, tapos every year may ginabayaran ka Yes, siya, di ba? Tapos oo. every year din nag-increase yung Limited yung coverage niya kasi sometimes ang HMO company is only limiting it to age 65, which is the
retirement age of a person. While kapag health insurance naman, it's either traditional or VUL, yung sabi ko sa inyo kanina, you are covered either age 99 or age 100. So comprehensive masyado yung health insurance. So if you're thinking if you will get an HMO, once you are employed lang po, or if an organization will offer you an HMO, hanggang doon lang. Depende din kasi sir, 'di ba, sa need mo. Kasi ang usually ang HMO, kasi may nabasa ako na ang HMO daw is depende lang din siya sa gagamitan mo. Halimbawa, kung gagamitan mo lang siya ng pang check up, 'di ba? So magagamit mo talaga yung HMO. Pero kung every year nag-increase din yung premium yan. ng HMO. Kasi sa health insurance naman, kapag ano yung binayaran mo on your first year na premium, level na po yun. Hindi na po siya magbabago. Unless kung term insurance naman yung kukunin mo, term insurance is renewable insurance, no? Every year ganun din, tumataas din siya. So, if you are if you like to observe, pare-pareho lang talaga sila, no? Ng coverage, sometimes makaiba lang sila ng premium, pero limited lang ho ang HMO. So, yun po yun. Para sa akin, mas maganda talaga yung health insurance. Yes, I agree. So, next question, sir. Number 7. So, number 7, ang nag-next na pumunta ni sir. Dili man mi ka-benefits ana kung di mi mamatay. So, Tinood ba na, sir? one of the most Misconception. common misconception about life insurance kapag buhi pa daw ka, di pa daw ka ka-benefit, or either buhi ka or patay daw ka, di daw ka maka-benefit. Pero actually maka-benefit yun ka samtang buhi ka. So if you are getting a life insurance with investment component, no, so this is what we call variable life insurance. Maski buhi ka until age 100 or mag long life man jud ka, a portion of your premium is invested to funds of a certain company. These are blue chip company or publicly listed companies in the Philippine Stock Exchange. These are at least 15 to 30 top performing local companies in the Philippine Stock Exchange, like Ayala Land, SM Investments, JG Summit, Bank of the Philippine Islands, so on and so forth, no? A portion of your premium is invested by a certain insurance company like us, Manulife. A portion of your premium or binabayaran yung buwan-buwan or quarterly ba or annually, we are investing that money sa kining mga companies na ni aron magdako ang imong kwarta. Dili ibig pagsabot nga kapag makuha kag life insurance, kapag patay na ka, dili mo makuha. Dili. So, dili dyan tayo siya, sir. So, Dili. Nadyo siya yung mga living benefits. May living benefits na. So, as much as possible, ang life insurance company, kapag makuha kag life insurance, tan-awon gid nimo ang ilahang track record, especially ang ilang mga claims. So, ang life insurance companies, kapag they are keeping their promise, mauna ka ng ilang mga promise ba, ka na magkuha kag claim, paspas, tapos ang ilang financial stability, dapat tan-awon po nimo kung ang imong premium ba, kapag mag-claim ka, dali lang ba nila proseso, dili ka nila pahulaton, na dugay gud kaayo. Dili nimo matakos, no, kung gaano ka committed sa imuha life insurance company. And dili pud ingon nga kapag buhi pa ka, di pa ka benefit, no. Actually, ang retirement fund nimo, pwede nimo na makuha sa imuhang insurance, no. So if you have a financial advisor na kanang friend gyud nimo,
makatabang ang imuang financial advisor on how will you able to prepare o paano ka mag-andam da samtang baskog pa mo, bata pa mo, makuha na yun mo kay mas barato siya at much at the same time imong investment horizon ba mas taas pa. Dili ka na 30 na ka, 35 years old na ka and up. Usually kapag 35 years old and up ka na, these are the periods wherein your health are what you call this, high risk na ka, no? O high risk na ka, hindi na ka insurable because sometimes at the age of 35 and up, ang mga pre-existing conditions na imuhang pamilya mo laton sa imuha. So these are diabetes, high blood pressure or hypertension, stroke, no? These three diseases that I mentioned, kaning mga tatlo na mga sakit na akong dimension, no? Mamana-mana. Mana-mana yun ni. Mamana na sa. So, if you tend kung magkuha kag insurance na naay investment component, mas barato pa kini, no? So, ang imuhang kunwari kung magkuha ka o health investment o protection na insurance, dapat comprehensive na imong kuhaon, na ay health, na income protection, na investment. Tapos, ang investment dili na siya kanang magtanong ka tapos next week gusto na nimo kwaon, dili na siya makuha na. Hindi siya pareha sa kapa, sir, na every Dili. month may payout. Wala pa siya karang magtanong kag mangga after 10 years pa nimo siya after 10 years pa siya mamunga. So, ang investment man good, it's a long term, no? Long term good na siya nga nga proseso. Dili na nimo siya dali-dalion, no? Sa kunwari sa isa ka insurance company, once you invest, kapag 3 years below ka, nag-withdraw ka partially, naani siya yung mga charges, no? Naani siya yung charges. Kaning mga charges na ni, mauning tawag na fund allocation charges o fund management charges. Kay dili ni siya silingon na ang imong kwarta within 3 years, ginapalambo pa siya, no? Gina-stretch pa ang imuhang premium. Kay specifically kaning VUL products, a portion of it, or let us say 60-40, no? 60% may either be income protection, 40% will be insurance, or 50-50 na ay 50% income protection, 50% investment. So, on the top of it, or ang bottom line good, or on the top of it, no, kapag bata pa ka, dapat kumuha ka na, no, para yung ini-aim mo na retirement fund mo at the age of 65, or gusto nimo kunin mo siya at the age of 80 or 85, ma-hit yun nimo imong target. That is also, may mga projected values na siya, makita nimo sa imong proposal at 4, 8, or 10%. But this does not guarantee, these values no are not guaranteed kay nagadepende siya sa dagan sa market conditions. Kung maayo ang atong political system, maayo pud ang ato ang market condition nato, no? Tapos di kaayo taas ang inflation, so taas gud ang imuhang taas gid ang funds na makuha nimo, no? That can be used to your retirement years or magpaskwela sa imong anak. So mga to, sir. So ginaingon lang ni sir, in short, na ang insurance dili na siya para sa mga patay-patay, napod siya ay investment portion. So mo lang to, guys, napod siya investment portion nga habang buhay ta, pwede na to siya makuha, maka-benefits ta, claim pud ka, claim ta. So lalo po yung next question, sir. Dagan-dagan niya.